Batas ay marlomo ni roha maho anjalo pilihan roti dohot angguron na usong bahot ani ho diulaw na pahot padongan sa region na bagyaw sa ramoti maripe na imbaron ibagasan hulong na saudara sami asa na sila na pinalubog ibagasan sakramen padongan sa region boy na pilihan na husus jalo pamu marhite Kristus Tuhan namin. Amen. Tuhani mandongani na. Amen. Pinjang marohata mandok pauliata mahita Tuhan libatata holo mamunun paran padongan sanibyon patu jala tamas itu ulaon jala haluan namido sanihari jala marang dia pe mandok pauliata dohami tuho ade Tuhan amana badia libatana sun inagogo jala marbaso jala marokto hodo nama murun para padongan saripeo marite tio nya sanaon na tugu dohot rau ni hadameon na samarahon cuman asa perbuan hodong yang rumah tangga manambai bilangan yang tak anak om ay marite pambahenan do horong Tuhan ade Tuhan ibagasan satu mamong diatur hodo asa binokpan na tugu lau manggohi pertujuan manambai bilangan di ruas kemudian ala ni hati tubuh yang baru marite Kristus Tuhan kami marhite ite bana rapon angka suruhan lalu sudi na baria puji hani maha pamamu na sumasadi makin dehon. Asa sombong
Kahite mamatang loob lang ni Kristo ang pinahenna dahil sa roha jala sa pagkilala. Alele bata marihite huwason nung ganito pa ho nasa along siya naso arutyan. Lumbiyan mo asya naman siya kulana ganito pa ho daw matulungan pa. Ipasa todo juga ay sa pagbuo na gabi pangulupi kahit naman naso hasilangan. Dan dua minasila alay nung mga gabi sa radani. Kaya dia jarang kono, ya naon pinalun dan kuy silakan. Ane di bata nung gabi berbeda ho naon-naon ni pagkamasan diyon mahiti ho yung namarudia. Asa di bagasan para pagkamasan diyon matarmat sa talaga ni Kristus dohot kuliay. Ane di bagasan ko marsana doon dohot kurung gabi hatopan na sumuro di hatopan ima rumah tangga mahiti pasu-pasu. Oma pasu-pasu naso sinigaan ni dosa hati-hatian cara dantar barohon yang nasumat tatak makan kana posomon naon pahokton padan padongan sari jonda toklondo nasida makiri bisi asito pa pangbiang seho mapagkurin tunti pagkadiadi asa tokton hol kolong iluhan nasida padan padongan sari jonda alam hulongmu nabiyan iluhan nasida hima na posong laura ng sila sa gala hima iluhan dohon kolong iluhan nandang sayang dia ay manatokto makihut sa kutuan niya kabulbul na batia puji-pujian na sila yang dehon bulbul na batia sayang dia marohan ng pangulyon dari hotu pasunduk na jalan dicapon banget dari temanna na dos somodulina sayang dia mati larat ite hamat kuno cara tokto pakaholo bisa son horong Yesus sendiri nama tolong kemuliaan. Ala niyo Panginoon ito kay Tuhan. Saya dia mata na pasungon, totoo niya ibagasan ang Diyos. Jala galing si Panginoon kami. Saya dia manasina na dua gabi sa dalibe, gabi hanap na uli si Tuhan. Ala inauli, daw tinalik na rin uli na siya. Saya dia manasina na pinahon garita na uli. Gabi si Tindali ni Kristus, diadokan ni Tuhut Jolma. Saya dia mana sida atau kamari-mari dari tua-tua datang si tujuan kamari tujuan saat nama pahukum kami panono atau saya dia magandang una sida lalu ketika musim bobot tu perbuatan yang kahapagalian ibagasan haragang manuatinda marhite Kristus Tuhan amin. Amin. Gabi ni Tuhan ni matokton mandongani ha. Saya tahu Tuhan. Damang dainang nama jalo pamatang dohop mudar ni Kristus iman ong tardidi di bagasan Huria Katolik jalan ong resmi gabe Katolik molate
Tulma persidohon tani di pertangguyon na pinatupang upang inuhani sayang dia manasida naung pinasada arkitek sakramen pardawan salipeon tokto masyo rohana dan pakpo jara patariason luar sude jorma marhite Kristus Tuhan nani. Amin. Saudari dia mati pengantin ada orang pertanian jodoh depan pada Santa Maria ini Yesus ina mahulong kami king masailas siduduro rohanami sa darion mga marpadap kami na dua na ikomarsya holongan sa lelekani mamul urubi mahanin tangyang mo asagan na lipe na tadiya sa narindang dito Santa Maria tangyang ko mahami asa manongtong holong kami ni Tilas ni Roha Dor at Sat ni Roha Tiki holong ni rumah tangga namin. Sayang kiat matolak jalan margogo kami, paucapkan rumah tangga nama rumah jalan margogo. Ale Maria, ina parholong roha, kami kon mahami tu anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Tapi Maria nabu kasih, hidup hidup, kau dan pinasupasu sianak kabur-buru. Saya tidak suka subuh mati yang Yesus. Oh Maria Nagalia yang direda. Kami akan mahani pardosau, nuaing doh didiki nama mati unan. Amuelet kadongan saudari kasih puluh bang ulang tahun marhite naman jalo pasu-pasu ibadah. Sayang dia pandirata ama perguguna suatu dosan mangaramoti hamu di bagasan holong nota sadao asa damani Kristus dia di bagasan pingguna nang di toma-toma di bagas guna. Amin. Sayang dia mahu di pasu-pasu di bata maghinte pinopar nakotan persaulian sian akka aliale naktondong dalam persauran na lingkar itu sudah jorma. Amin. Sayang dia mahu gabe sehingga di horong di bata di tanah on dalam perrohan o di bahasa tuang ka namar setaonon doho namar kahurangan asa haduan perdohan o bihate itu mutuh na sigahan diingaran di bata amanotong. Amin. Debata na sunina bugoyma ama suha musaruna ama tohotana tohton di korbadia. Amin. Amo kadongan dahil ang Roma saunari nunga sube udaw ni karisnya badia dohot pa masumasuan pardoan sa regioni serius tumorang dohot laura lakuya sagala ibagasan dami. Orat manita law makatindakon ng kampasan ni Tuhan. Amen. Sayo
Kisah dong pernah anak kisah. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambut
Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga, di mana karena Kamu yang tetap dan merasa sama itu kena tahu. Iya bang, ada ya bang. Yang 2 jam baru kena tahu. Atau melihat kesusahan Tuhan mengasah derita dengan disebut iman ang magdalo pasu-pasu siya bagas dole ito bani nung sampai hamur rumah tangga na baru di anakku dohot tarumekku marhite ulaw sa darion hot mapagsariba muna dangbe anak muda bangla dangbe hot sariba muna sana di Amazon may mobile upa-upa tanda ng saham magdalo at amin financial pastor. Selamat datang di keluarga Situmoran. Oke, permen. Berserjua di orang lobi. Suat na. Alam. Ada berjulu. Ini baru. Alam. Baru tirik na. Masih sulangan kamu. Asa DP. Inanam mo diha muna. Dosor na muna. Tunggu. Iya, sama ni mama. Bapak dong. Ya, perjolo rito nga mata. Perjolo. Bapak putih. Baru 7 kali na tulang munan. Ibu pasti. Halo, alai pasti jalankan depan tulang. Berhenti dah. Sudah mere ni si maralu doh matusan dan hita na tua na taudur hoda na ta. Dot beruta. Lau tu tulang tak. Kelas disimpan anak kabunani hari orang tulang. Hula-hula marah-marangi, hula-hula naposo.
Olo, molo hita suhut nabarang-nabarang ido akapaniaran udah pula tajalang ale-ale ma nomor 2 di lebdo hita. Ido, oke mak, maju kita. Alah, maju ma. Ido, Wan. Sudah bere di si Manalu, bere ibi bere. Ido. Ora, masih rumah bola tembak kita ini tahu. Gandeng Ah, bangun ini tinggal sama di Matung Garon nami, itu salah undangan nami narawat kalau kami di bahasa Tikyon. Kuata para oraso ma nang diita sa luna. Cumulo ito tong kondo liate tu hatta ala nasrata dinagtaudur honak kining ima bere munai dohon nagabi buru munai sa pagkachori tu hatay majalo pasu-pasu pardonga sa rebioni ima suara nami tu tulang nami maralu lasiu matu hamu sudia kaula-ula nami ima bona tulak si manulang bona ni hari buaton ula-ula marhabarangi mahulai buaton lasumuni matong ula-ula na poso marga si tanggang do si barani kamang raja namin nagsuri pada di pernaik di Batanerion rodahan musi mendapat to kamu tulang ima di kokodo juju nami di hari naksalfu tutangan di jamumu napabolahon iya beremi anak pinupusmi inang marokap gabi ima do purun ni rajai andon di parhudun gabi ang giduli muna itutur ni hami pamurun muna ima marga sagala tulang nami na tulang nami ba hirim roha muna di haroro nami tok tu cabutan na marapang sualo na nagsibuanon nami akasipanganon natabo maradopok kamu akatulang alay tuk sungodope na buhay tarpa tu pahami songod di haroro nami di ubason ima dinamulak sang gereja kita anak kining majal pasu-pasu pardongan sari peoni beremi anak pinupusmi do borumi lasor hatta ginang dialo nasida pasu-pasu parbogaso ni alay hudo tulang rodo hami muse mendapat tuk kamu na alamudo di Jumolo tulang na majalok katangiap kami maritiak kaburu muna parjoloy imanong agabi hami mananak marburu sa buru muna daw Jumolo pasang kami tom dumangi do hami katulak di pa di pestata sa darion asal tangya kok kamu talumubi bere munaon saluna asa gabi ang mananak marburu oras galada dapat kasinari sudia kami paberi muna jadi sungunibe katulang nabuhay talbay kami si pangaron do sinumod diaron nami masumba mi jari-jari 10 ko 10 sana si Patuso ulilas roa muna di pambayan nami di bason yak kana murangi unang maurang katangyan mo katuberi muna sungunibe katulang do nami sokatan di situ tua baru do marhatu do na marulian oras mamuri majalok karoro nami sungunibe kasibon nami sehingga jang matong agapa bagi mutu kami arok sinadungan kami iba pemirimun anak di situ orang sorry mas orang nabi itulah Raja yang buruk nanti dapat dia akan duluan raja yang buruk dia akan kita dia akan salpu omma bulan nanti nangga hari nanti ini itu dia sadaun rohata di hari masih rohata ini masih darion bunga saatamu ini masih tolong di jabunani asang dia macam tu gabi kanan udah sidur dia kana pindah tapi mo bima dia kahatan na ulian na tinggal na pinasa mi panganon na balga jalan na tabo dunga tu takas dia kasih nami selagi dohonan nami matu hamuna dia kari na mauton tardu mo bima dia anak tinogos ni dinan asal jepang dia kari jarahan dapat dia kari luan loma majal para salon na jalan tio majak kamu amang guru gabi asa sikop anon dia katangyang ni tulang muna kami akan memerangi satu bulan hari asal mereka umajak ke tanya. Katulangon bilas maroha muna pemasungundalan yang kasubbarami yang kasipanganon na huwag kami tujulong muna tulang las maroha tulang uli. Gabi dia keseluruhan dia kapasaya dia katangian pasu. Asal dia masih pinasa bakal batu Hadar sila pasu-pasu parkite do kami. Ima tutu. Amang guru asa si kopor suruh kami. Asal kamu matanya.
Kami jala oras Tuhan, sumulu rasya kadosa nami. Asan tarapat sini Panginoon namin. Jala alito ang Panginoon namin sa tabi ito. Marita namin si Tuhan namin, amin. Ibaga sempurna apa do tanak do di pemedia, amin. So ni mga katulang. Songon angka si Panginoon na ubay kami dusun, ando rasoy pasaulig kamu. Batitima natin pa ulang utang raw pangarahon na. Songon ope na tarbuag kami katulang. Madabot to kamu. Ba, di ba tama madabay pasok. So kung pamburu na kinabadjalo, ipas mga mo na mga diya. Emma to. Jadi, sanong mahal. Olo. Iya. Asugari itu langsung umuwi sumunita panupa. Dok. Dak pagiyunok kunat kana turo ko umuwi do sabi. Ay sumunita naman kurang ulam ni. Jari 10 sudedoy marsiga jangi jongjong kami di son ima pona suhud diak pana marhamaranggi jumolo kami marsatabi satabi madia mataraja satabi nang dinyata soribada amang pargosi amang pangulo yang maksioloat parsuara suku di langit parsuara tados tutano parpanamar nagok dirura parsarune parunung-unung parirede partarias namano lumayan piyamang anuluhan mo na namin tuwa mata na martua di bata anuluhan namang ba mau lihat ya mamang anuluhan kamu ulang na bata na martua di bata lumayan pe anuluhan mamang ulang namin tuwa mata raja na tuwa pamareta Pangula huria do saluhuk maka ketua parobas nami tandungo bima tulak kana na tua nami na majuran kami sa kasih yang ada luhut damang ma malihat mamang baik pe ada luhut monon namion tu saluhut undangan nami na roma kahalongi kami do baga setikyon dah waktu situan natarok ada lu berdamang ma. Gabi majana horas majana gabi hidup na tua siajur mula huta mula di marga mula di huta idolo pusukuhit mula di rumah ijuk mula di rumah gorga takas na di podahol si Raja Batak tuhami pino parna asam martutur maradat jalan maruhu pami ope amak pada nami jalan marmula dosa ini tanahon baik namang dihami godang mula-mula Luai piring marso pemahami itu mata raja na tua pamarita pangula huria doa tu situ na terop pedamang dihami godang sobai halo bina loading dobe oh mamang pada nami lumaik pe nunga tapak kami jongjong di pugun yang lama ni si bagadik tua namion imahami namar hamaranggi namar donga tubuh imana roh hami siat desa nawalu takas dia kana budari dia kahurang dia kapar jongjong nami dia kahami namar hamaranggi nalai go di baga seperti kiano pada nami nungu atu sikop pami di sorbo para di punami seraja lutungi ala nening marsarda imahami
asa sadarohan nami sawadaya naik undang dua sawadaya tua asa sadarohan nami dalam menjalo haroron ni raja di ulang nami ada yang makan nami hati Tuhan yang keadaan yang lagi ada yang makan hurang dan pahami nama hamaranggi di buka sati kema naik masar dami hami ada yang mangba di hami godak sawi. Jadi dia potong di hidadak kana hamaranggi anak takas do hita di marsi baring ringan. Jadi sabadi madi hamu raja damang buru nami na buru nami boto nami le nami bere nangi bere nami. Buru nirotung marsada. Di bagasat tikyon na buru mang buru. Yaka nama buat jonulan nami ngasih kopami. Alain-aing manjon nami hamang buru di bogon laman simbaga diktuan nami on. Asarapak manas ni roh hita. Adong hata nama Tuhan nama dokon pelta indah mula tula si raja manggulay bola berpesta raja ni hula-hula dohok at tunga kaburu na berena mahulay ala niya mang baru asa mga rani hamu naik kubun nabi mahamuna pande nami bayan namang di hami musik panununod to baru nabi. Sino buti hami mangor na kasakula kami cara oras. Matutu raja ni ula-ula tulang nami sa luhunan at tulang nami so lima nang inang baw nami kung kani nami amuna sa luhut na uraputong kami ula-ula nami lasa roha yaka jojo muna imana ni jomuha ni pamuromu naro maria marla seroa marolopono ilakan ni tunggani nami do inang baw nami naung tau duro na kintu baka joro ni rebata ini matutu among baru kami dia kena marangi alani tuita dia kena marpariban nama marangi dosroa alana au nunga matua ngadang maul benga namo la madokokata molon na poso manian di sebesar kita sadahara mai ada na turua pangalawan kalau marai masuru raja ni akan rumah tu marpariban terabo na pangomongan ulang nyoloan karalalaon tuita salu na marpariban sadamar hatta dina mangalusi jauh-jauh ni hula-hula tahun mengogu papaton dual-dual
rohata masih tumbuh nakata masih poluan alani Tuhan muna si raja ni ula-ula namin Grabe Mang Buru. nung garisong birami sa luna jongjong buru mo nasong kalak kami sa unaya yak ka na marirongin isong mga minyan padulong namin isi kami itulong mo yung mga pamurong muna alay ito sa unipe iharoro namin ito lang nabasaan lao man na putok kamu jari-jari sa pulo na po pag sa daw si Mantudong sudah hari kaburumu masomba Tuhan muna asal kenya mahite iharoro namin dapat paso-paso mo ula-ula namin dapat paso-paso kami akapa mo Madu tu. so ni mga tulang nabasa Grabe Mang Buru. iharoro namin laman na putok kamu ipartik kero marong-marate Perjalanan mau musik ni Mang Buru. Sunima, Oh, terus no. maroha. Atau sunima tutup. Alam nga pangalatyon ni ula-ula taon baik kamu amak pandai namin kami. Ah, Musik naombak tu si musik ula-ula tahe.
raja ni hula-hula nami gabi memang guru nong rohani marsomba tua matare bata marsomba tua musalu nasin ajane hula-hula nami soni penaboy apa tu pahami nasi ngaritan nami siam baliani martanya kamu tulang na burcu anjir tua karya manguton tapi tapor dah kami dapat pulamot dapat tapor dah kami akan dapat nasi namot asal sakutan nami dia akan mangula tapi setang nami nak kamacari asa puwa kanani ula tadi dah kan nasi nari masawa ni aruan dia kapesta boy apa tu pahami ni pena oleh partikian non pasti tuan na tongki media mu akamata membuat es na tongki na musi itu akainata imana pinasa nami tua muna warno maulate matotong dohon nami di hamu amang buru nami ibotol nami lain nami bere nami di bagasan tikio namang buru numatong takas di dalahor roha nami dia kaholong mula dia kana marhula-hula di daroh hamu marsoba siu tu depan nami totong di bunga-bunga hamu jari-jari tangan nami marhiti ringgit situ suara nanti ropa ni pamaratate atau tayang nabi matol ke mata na martua di bata ang giya tujuan na rin ang kamang buru asa sidur na pinahin gabi ang kanilaguna dapat ang kanilaguna jumpa ang kanijalahan oras mamaguna na kamaradalan mangomamang ng partiga-tiga atau ang dahanan namin matawang burson hatan na matua asa nakong kamu tudulok daputan voltio tuwa-tuwa tutujay daputan na papaga na lomak asa tiyo ay sumur ka dyan ay iwadan sa luhuk mamang namin na buru namin iboto namin lain ang ikbere namin sika jangan mursan hukma mu situ pinapa matutu alam niya mang baru kami pingo do kami tong dito na niya punta na parjuloy ni Roma kami pasahaton pasu-pasu na siya tuhat tamar hiteo kami muna alam niya sa mga rade mamu ang guru gabi ma ni Roma kami muna ni pamoron na yon pasahaton pasu-pasu na siya tuhat tamar hiteo kami muna sila kaya namang musit na parjuloy
kapuna amata di bata dong kesedia pasu-pasu perhitian mahami ya kahula-hula mana jadi mahabang baru hadang dope kasih doa yang baru abang pada nami naik sikapun naik palaturan nami do raja di baru nagon idok na tua-tua di samua serek na tio di baligi panatapan na badabang di habis tio-tio kas padu mo tu kodak pasaran ni manulang burani hari buaton hula-hula nama maranggi maulain buaton hula na poso sitanggang do sibarani udur mamu Songon na pabawa berita gabi berita horas isi menita amang baru gabi. Ay maju mau lu tulang mau lihat di Tuhan para orang semua di tasaluna di naudur hamu saluna dohot tulang nami manalu tulang pertugi sudi hamu no pangkar hamina kini di hata suara nami dung aduk masyado pakita di pogun laman di sebagat di tuan nami oras mahamu saluna uduran di tulang nami manalu songoni mahami pamurumu manang beremu anak di situ orang lain dapat temu sudah buat itulah Gabi masalah harus raja yang baru nami ada yang bersama ini ada selalu selami hata nuli hata ada kena bersamamu asal kamu tutup kiri hari gabi semua ini mah gaduh pita dapat nuli emma tuh perjalanan mereka kamu satu surata selalu dengan bersama pengurusan Indonesia mulai dapat kita merasa rawang baru dia kena marhula-hula baru on ma bulan nanti nangga hari nanti niti ima dia sadar nirwata dia kari salpui nunga sahata mini pogo dia namamu paju penjotok kita ima pado-pado iya namamu asa dulu nami mau baru hor sama dia muna ipas sama dia hami tuh alai takkan sudah jalan kebutuhan yang baru dia urangan hirin nua muna kabi pusakon nami alai tumpah songoni dia kapar perwe horas sama padokan nama tua pilih harus pining mau harus tubuh pilih matau di madingin pilih matau di mati mana tuh sore udah bilang dia kadang kisah berduru nah betul bisa petang tio mau dur saka main mau dur tua terlalu bobi madi bere anak nanti nongos to di nami mau dur to di anak metode di boru sesuatu kan telah ada pada keruan dari nani ulah sinur dia akan nabi nami tuh lah amang boru mengarah di mana bro gabi amang nama lo sangat sama lo kalau terperoras dan mamsin nomor si karena burji motor nami na baru nami bere nami tu samuli pinaki dia kan susah dia tapi nasa ini nata suri pada asal dia madak karena maraton tuh mual dia kan ngomong terlalu mual di tarik kelam lola dulu asal dia gak kan terlalu suri kebilang boy tanpa suami ini rimin ramai siapa dah kena mati dari serangan terlalu di sini ya orang semangat kamu pun udah kena majano das mami nama alian gabin emma tuh kami jalan horas ma tulang na tulang nami sudah kamu uduran ka tulang nami manali di asasapuna tubuh ni alaman di sebagian di tuan nami on pacelas roh nami di kokon jojo nami di hadapan nami dengan adop hamuna ihudo di uduran muda di basat tamu do ke tulang na tulang nami di makasilua palas roh nami anggia matutu na pinasahamuna kasiluai
dalam muna may manang yakop kami asabat taba-taba akan sinadongani di ami nang talumubi sidong na pinahang kami dinula langsung mo itu di naong tadopi di tikyon di namangi humay di kokojojo nami di naong tupadi ari sadari tulang di naong taduro naking beremi tupakajoro dito matay manjalo pasu-pasu perdongas sarebioni lalu dotong biasa darion di nagpasaton nami ma sulang ada nagok sulang ada Seribu Raja tu ang gidolimuan non marga sagala di siap nito lang jumulo do akatang yang muna itong di jalon nami di umpason asagi martanangnya kebegitu hatta talumumi ma di beremon do porumo asa tibu mangabing-abing jal maropapa do sorohana sida mandalani rumah tangga na baru semuanya kami nang sudah ka orang tuana asa siga jangu umur kami atau di suluan na binasa mo horas sa minamanjalo bacangur mo ka si ula-ula nami dapat sato ado nang sumartongan ni jamu tulangan ilas ni rohat na di sadario di perjumpaan ta di doksi tua-tua yang jula manotor na kita ala itong dopo damu ka tulang di nahulok kami manotor ba dam ninda sunda pudung nak pesosako jadi palia dak sudah separuh nami sobani ada sopanuhum tuamu hula-hula nata pianon sosaria di haroro nami di narapak manot terhita semangat dia kamu tulang nat atong songonima tapanadi hita nunga ngasih pita kaitong